lo mi kamu biang macam mana? Long kumtes deh. Hello guys, welcome back to my channel. Te mentah kasi mood ban le vlog ka bang adan exam mentah kasi adan exam bah ka tu ka beauty pang skin hasya bangin po ka advance tingi hapan ai exam tiladang feel exam te nginam yo later si advance te ngaruan persawan try ka best nga te mentah kasi dengan keren nya ketin boy keren ketin boy kam interesting mo te ngan let nang ni te morning idan demo jong ka makeup ka prosthetic makeup ka ba kum tu ka balong kum ba ing shiliang ka dur kum tu te kalong kum tu te enda adat mang tu afternoon idan exam te afternoon pete ngala wan bet na siyeng te to ka tangin pe te mentahap hong formal te kreat te ngala phong bat ka netinek ngala phong bat I overcoat te ngala phong bat ni blazer I mean te ngan keren minyak ketin boy hi te tangan sedang nawan keren ketin boy sibit ndang lale lenti mo te mentan keren sana ketin seora tengah alai ketu ketinek namar bakal long ilong miyahap re tengah alau tengah lapong nane tops te mentah si sundan ngan tak jinta kapan no tak sunscreen no tak ayu no te nda adat mang tu te ngan sedang nawan le blog lenti mo haban let kloy mentah kasi te to katang se kendo mo te guys mentang adap kre lu mentang mut banlet no direct chapo academy te mentang let te ngan sapun EP kumno ka academy ka long te mentang singi ka deru ka exam ka chonga te to kata guys te mentang mi no si sundan te mentang pila ing adap kre adap pong formal namar baka de ka singi exam tingi ban pong formal te pet ngala pong ka ayu logo school ka blazer logo school te sau ID card ang labu apla te to kata guys ngale lenti na bat ngamo te to kata mentangan yat binyo kloy khnang wangan dupoy kloy sha school te menta lain nga bet chapo school chapo academy khnang machoy kloy nga te la apoy nga sa penyu nga happy baro mo te menta la chan poy hinga po academy la nga kloy to pa kani deh kalau t-shirt kon ay ngila poy pa academy ikatan kasi nati ka floor jong ide ka first floor dia gitu ko pahajrang tapi ngila poy tengah terangan tu rasya ingin dan demo hapan pet entah hapan pet excuse me यहाँ कौन सा डेमो चल रहा है पार्टी मेकअप हंग तो का डेमो जो का पार्टी मेकअप ते mentang hapan wat semua mentah ala wat hang ni te kam jakale jongi demo jongi kan deh apa studio diantangin pen ha te adai rei hang ne kan makeup prosthetic jongi te to katemu mentah kira mut bantang ka demo te kat bakem pat sedang te ngadang revise ka kot mut ong man kena ka boy ngaklen mentah pat sedang ngerti ya ka demo te nganang puli kot revision nga kumtu nang elek ngas pendap kan ka form namar bakan ka form kam bade te mentah nai abi bacilong no ka demo ka prosthetic balong kumba ing ciliang ka dur kumtu da te to tama oto te demo te ka demo kelas sedang ka prosthetic demo ni adap ni ka ba ima bat ka ba itrim bahiru ni ngas mulong ting taman petru taman pen EP la pen yo I guys te mentah ye mod kuburan lagriya te mentah ong nang dep ika demo te mentah mo dia dicai ni apa cafeteria
mentah mau jadi chai hani orang cikran nak jaga tin boy tang baklet betnya tu kat bami kamu biang macam long kontes dan tah mentang adang bam Maggi adang bam Maggi cukup ये अब तुम्हारा डेमो खत्म हो गया और 10 बार टेस्ट होगा पर मुझे नहीं ये नहीं पता ngan revise no revision no है ना तनु रिवीजन चल रही है ना मैंने कहा रिवीजन चल रही है ना अभी श्वेता पलकी रिवीजन चल रही है and they are going to rock today yes dia mentang nilai one question only only MCQ only MCQ mentang nilai jangan setengah ke exam hai Kajal how is your कैसा लगा bad so guys minta finally my exam is complete bye ma'am the exam jangan takut exam te mentang late banyak syutar ko exam lakut hai ma'am exam कैसा लग रही है देखते हैं dia mentah ngila adab ya ke exam dia ngila iwan bu ya ipal kiru dia mentah ngingut banyak late pai nak shala ka jong ka jakasa shala ka jong ka PG dia to kata guys semua dia mentah ngala adab tu gitu exam gitu dia ngala late pai sajing dia ikhushi ru ila late hang dia ka PG jong ila late dia mentah ngala late jong aru ngala jan poi hi ka PG dia ke exam mentah sih ke shulong okay nawar ba ki jingkeli de ki MCQ kum tu ka multiple choice question te ka khamsuk hi but gidon hero ki question answer ru te ngala manage hi te tong se epek ka result kin mo te guys mentah ngala poi direct mentah po PG te ngala poi PG te to kata ni le ending vlog sendan hang ni hi mo te to kata guys bye bye ngan second du pada kawai ka next video mentasi gade ke exam jong ate ngalak thakhle ba mentangan thia se phang na marba ngapule kot manemit ngathia mit la lai mit kum tu ngathia mit te nga thaj ba te mentan pule kot ngan thia no te to kata perlok mo bye bye saya take care sakan mau ben share like subscribe ke ni channel jonga sa share ke video jonga mo ko video kersian hama lagi por sa kersian ru dengan sa wan jeng no hi tang baya kata tangan sa pentip ipi mo